Ndabahaje niriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi ni kwigenekerezo rya gatandatu myandagaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda byibonekeza bijyanye n'amakuru makuru akomakomeye arebana n'umutekano. Turagaruka ku mirwano ikomeye yazindutse iba mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi, kaba rero ihejeje FDNB yigaruriye bimwe mu bice bitandukanye zagenzurwaga na n'uruhande rw'izasarambwe, aho kugeza ubu FDNB yamaze kuba yahashinga ibirindiro yirukanyemo twirwanaho ndetse n'izasarambwe. Turaza kubabwira ibyabereye mu bice by'Amakombe, Katana ndetse no mu nkengero z'ikibuga cy'indege cya Kavumu giherereye mu ntera ntuvuye mu gisagara cya Uvira. Turaza kubabwira ibijyanye n'ibizabaye ndetse n'uko urugamba rwagenze muri tactique de countrement, turebe uko ibi bizakozwe. Turaza kandi kubabwira ibyabereye mu ishyamba rya Rugwiro bikaba rero bidasanzwe bijyanye na grenade offensive, ndetse turaza kubabwira ibijyanye n'ikoranabuhanga ry'abasinepers bariko barakoresha. Turaza kandi kurebera hamwe ibiri kubera kuri axe ya Bukavu Karehe muri groupement iherereye muri ibi bice. Tubabwire kandi bijyanye na poste de commandement avance mu bice bya Rugwiro. Turababwira kandi n'ibiriko biragenda byibonekeza bijyanye na la stratégique offensive en profondeur ya FDNB. Turababwira uko iri gukorwa. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye na drone de surveillance tactique ndetse na formation en ligne de santé ndetse na contournement. Turaza kandi no kubabwira ibijyanye n'ibiriko biragenda byibonekeza by'ibikoresho biri kugenda bizanwa n'impande zose bigaragaza ndetse bishimangira ko ari imirwano ikomeye iriko iragenda yitegurwa kandi iriko iragenda ifata indi ntera. Turaza kandi no kubabwira uko ibintu biriko biragenda byibonekeza mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho bitangazwa ko urugamba rutoroshye kandi ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane. Tubaye ikaze kuri page ikomeye, gusabe rero ufite ndetse abone niba ari ubwambere dukurikiye, maze ntuzongere gucikwa n'amakuru akomakomeye tubagezeho ngaha yibanda cyane ku mutekano, politiki, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka turamvura inkuru yacu. Turabwira ko mu gitondo cya kare kuri uyu wa gatatu itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa munani 2025 nibwo ingabo za leta iharanira demokarasi ya Kongo zerekezwe na FDNB zagabye igitero gikomeye ku birindiro by'umutwe w'izasarambwe ndetse na twirwaneho, aho bari bafite ibirindiro bikomeye muri teritwari ya Kabare mu majyepfo ya Kivu. Iyi mirwanire ikomeye ikaba yaje gukurikira indi yari yabaye mu ndwi iheze ku wa Mungu ku igenekerezo rya gatatu myandagaro 2025 hagati y'ingabo za leta n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo, aho byavugwaga ko intwaro ziremereye n'izoroheje zasakuje mu bice bitandukanye kuva Kamakombe kugera no mu nkengero zaho. Bikaba rero byari bigoye cyane. Amakuru ahari aravuga ko igitero cya FDNB cyabaye ndetse kikaba cyongeye kuba guhera ahagana ku isaha 12 za mu gitondo. Ingabo za FDNB zirangajwe imbere n'abakomanda bazo bo ku rugamba mu mutwe w'ise Compagnie Spéciale Reconnaissance binjiye mu duce twarafashwe n'ingabo zizasarambwe na twirwaneho mu gace kahitwa Katana muri groupement. Bikaba rero bivuga ko iyi ari groupement yabereye imirwano ikomeye yari irongowe n'umusirikare ufite ipeti rya colonel ku ruhande rwa FRDC ndetse no ku ruhande rwa FDNB bizari birongowe n'amajoro, aho rero iki gitero cyagabwe hakoreshejwe imbunda ziremereye zirimo mortier 120 mm, lance rocket RPG 7 ndetse n'imbunda za mitrailleuse za 12.7 mm. Mu gihe cy'amasaha agera kuri 6 imirwano ikaba yakomeje ndetse urugamba ruza kuba rubi cyane. Ingabo za FDNB zakoresheje uburyo bwa tactique de countournement zinyura mu mashyamba ya Rugwiro kugira ngo zigere mu ishyamba rwagati. Uko iki gitero cyagendaga gikura niko ibirindiro by'izasarambwe byatangiye kugenda bigabanuka. Muri ako kanya hatanzwe amabwiriza yo gukoresha formation en ligne de santé kugira ngo hatabaho gutakaza abasirikare benshi. Ni itegeko rikomeye ryatanzwe n'amajoro w'u Burundi wari uyoboye izo operation muri ibi bice.
Amakuru ari kandi twamaze kubonera gihamya nuko abasirikare b'Izasaramwe na Twirwaneho nabo bitanze bihagije hakoreshejwe imbunda za AK-47, amasasu ya snipers ndetse banafasha kuba bihagararaho, aho bivuga ko Izasaramwe zakoresheje grenade offensive, nyamara ingufu za FDNB zari ziri hejuru cyane ku buryo bw'ikoranabuhanga, aho bakoresheje drone de surveillance tactique kugira ngo babashe kuba bakigiza inyuma umwanzi ku giti gira intangere nk'uko bigenda byibonekeza mu makuru twaciye twakira ngaha. Amakuru arakomeza agenda atosora ndetse agaragaza ibyagiye biba, aho rero bitangazwa ko ibi bikomeje kugenda bifata indi ntera. Nyuma y'amasaha agera kuri 6 y'imirwano ikomeye, FDNB yashoboye kwigarura uduce dutandukanye twari mu maboko y'Izasaramwe na Twirwaneho. Uduce twigaruriwe twari turi mu bice bya Katana, Kamakombo, Rambo, Rwiru ndetse na Bugobe. Ibice byose bifite akamaro kanini muri geopolitique y'iyi ntambara kuko ari hafi y'umuhanda Bukavu-Karehe, umuyoboro w'ingenzi mu bijyanye n'ubwikorezi bw'intambara muri ibi bice. Mu gace ka Rwiru ahasanzwe habarizwa ikigo gikomeye cy'ubushakashatsi CNRSN Rwiru, FDNB yashyizeho poste de commandement avance kugira ngo ihafate nk'icyicaro cya gisirikare gifasha mu gucunga aka karere. Byitezwe ko hazashyirwa n'ibindi birindiro bikomeye birimo batterie anti-aérienne ndetse n'inkambi z'imitwe yihariye ya FDNB. Iyi mirwano ikaba yarangiye mu buryo budasanzwe, bikaba rero bivugwa ko Izasaramwe zatangiye gusubira inyuma zigana mu misozi y'ahitwa Nyamusasa n'ahitwa Kabushwa. Bikaba rero bigaragara ko bakomeje kugenda babarusha imbaraga. Amakuru atangwa n'abayobozi ba FDNB aravuga ko abarwanyi barenga 35 b'Izasaramwe bakomeretse, ndetse binanavuga ko hari abandi bitarabasha kumenyekana basa n'abakomeretse bikomeye, ndetse abandi bikaba byabaviriyemo impfu. Ku ruhande rwa FDNB, umuvugizi ushinzwe ibikorwa mu butumwa yarungitse ku rubuga rwe rwa WhatsApp yavuze ko ari strategie offensive en profondeur ya FDNB iri kwiratanga umusaruro. Amakuru twahawe n'abaturage baturiye ibi bice baravuga ko bumvisha amasasu menshi, ndetse bamwe bahungiye mu misozi yitwa Kabare no mu ishyamba rya Karehe. Ni mu gihe rero bitangazwa ko impunzi ziyongereye muri ibi bice. Ibi bikaba rero bigaragaza ko bakoresheje kandi ibikoresho bihambaye. Mu mukuru twabonye biravuga ko ari gukoreshwa mortier 120 mm, akaba rero ari intwari iri gukoreshwa mu kurasa ibisasu biremereye kandi ku ntera ndende. Ari gukoreshwa kandi lancer rocket RPG-7 n'imbunda zohereza ibisasu biremereye icyarimwe. Bikaba rero biri kurashwa neza ku birindiro by'Izasaramwe bigatuma basubira inyuma. Hari kandi mitrailleuse 12.7 mm, iyi ni imbunda nini ikoresha amasasu manini cyane, ikaba rero irasa mu bice bitandukanye. Hari kandi formation en ligne de santé, ubu n'uburyo abasirikare bafatanya bakabasha kuba bagera kure. Nk'uko bigaragara, igitero cya FDNB ku birindiro by'Izasaramwe na Twirwaneho muri Kabari cyagaragaje ubushobozi bw'igisirikare cy'u Burundi mu gucunga neza ibijyanye n'iyi ntambara ikomeje kugenda yibasira ibice bitandukanye. Ibiro bikaba byerekanye ko nubwo hari amasezerano y'amahoro yasinywe i Doha, ibikorwa byo guhungabanya umutekano byo bigikomeje ku mpande zombi. Bikaba rero bivuga ko hakenewe inzego mpuzamahanga zakongera imbaraga mu gushyira igitutu ku mpande zose kugira ngo amasezerano yo guhagarika imirwano abashe gushyirwa mu bikorwa. Nk'uko rero bigaragara, igitero cyagabwe n'ingabo z'u Burundi kuri uyu wa gatatu cyateguwe mu buryo bwihariye kandi bwateguwe igihe kirekire. Ku makuru ari gutangwa n'intwazangabo ndetse n'abari muri ibi bice, biragaragaza ko iyo operation yiswe attaque synchronisée, ni ukuvuga ko yagabwe mu gihe kimwe ku birindiro bitandukanye byigaruriwe n'Izasaramwe. Ku isaha ya mu gitondo rero saa 12 urugamba rwari rwakaze mu duce twa Kamakombe, Katana ndetse no mu nkengero z'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Nk'uko amakuru ahari abivuga, turebye ibyabereye mu bice bya Katana, FDN biravuga ko yatangiye itsinda rifite compagnie de intervention rapide rigarangajwe imbere n'umusirikare ufite ipeti rya lieutenant
yinjiye mu gace ka Katana abifashijwemo n'ubutasi bwari bwakozwe hakoreshejwe drone de reconnaissance. Bikaba rero ibi byabaye mbere y'iminota 30, aho bitangazwa ko nyuma y'indi minota 30 bari bamaze gufata inzu ndende yarimo radio ya AFC. Bakoresheje igikoresho cyitwa Fegmenez kugira ngo basakaze umwotsi ucumbagira bikomeye muri ibi bice. Ibyatumye ibirindiro by'izasarambwe byari biri muri ibi bice bita byimurwa mu buryo bwihariye kuko bagize ngo ni bombe ituritse. Amakuru dufite y'ibyabereye mu bice bya Kamakombo nuko nimwe mu agace gaherereye mu nkengero kazagenzurwaga na Twirwaneho. Rikaba rero aka gace kari karimo base arriere ndetse n'intwaro ziremereye. FDN biravuga ko yakoresheje uburyo bwa infiltration nocturne bwari bwatangiye mu masaha y'ijoro ku munsi wa kabiri ushyira kuri wa gatatu. Abasirikare bake binjiraga mu ishyamba mu matsinda yihariye, abo rero nibo baje gutangira gutungura inyeshyamba mu gitondo bafatanyije n'abandi barimo baturuka inyuma mu misozi ya Kigoma. Ibyaje gutuma pozisiyo y'izasarambwe itihavanwa mu buryo bworoshye. Ni mu gihe andi makuru agaragaza ibyabereye Rwiru ndetse na Rambo, ahantu AFC yari ifite poste de commandement tactique ndetse n'ibikoresho byinshi birimo amakarita ya militation, ibiribwa na radio z'itumanaho. FDNB yakoreye igitero cyihuse bise base de opération de neutralisation ancrée binyuze mu kohereza unité de commande zakoresheje intwaro zidasanzwe. Biravuga ko rero umusirikare ukomeye w'u Burundi wayoboye iki gitero ari uwo muri Regiment de Santé Frontale yavuze ko bizari ngombwa guca inzira izasarambwe zakoreshaga muri Ramfugosoma. Biravuga ko rero umutwe w'izasarambwe ukorana bizafi na Twirwaneho nawo wihagazeho, aho bifashishaga imbunda za AK-37 fils de procession Snipers ndetse na obusieri do 90 mm. Aho rero bivuga ko FDNP yabashije kuba yakora ibidasanzwe mu rwego rwa BRDM Brinde. Aho rero bitangazwa ko hifashishijwe kamera thermique muri bice dispositif de vision nocturne, système de pliage anti-communication du M23. Ibiro bikaba byatumye babasha kumenya buri mugambi w'izasarambwe mbere yuko bashyirwa mu bikorwa. Mu gihe cy'imirwano hari abaturage benshi bahungiye mu bice bya Kabare centre no mu gice cyitwa Cekera, abandi berekeza mu karere ka Warungu. Kuko rero bitangazwa uru rugamba rukomeye aho izasarambwe zarwanye, ariko ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi bakaba bakoresheje uburyo budasanzwe bwatumye nta muturage ugirwaho ingaruka n'imirwano. Reka twerekeze mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru tujye warikare tubabwira amakuru akomeye nayo hari, aho intambara ikomeje gufata indi ntera muri Kivu y'Amajyaruguru, aho ingabo za leta ya Kongo zikomeje kugaragaza umuhate n'ubutwari ku rugamba bitandukanye na mbere. Reka duhere ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 5 Myandagaro 2025 ahagana ku isi ya saa 12 za mu gitondo, amakuru yizewe yageraga mu bitangazamakuru avuga ko ari bato y'igisirikare cya Kongo izi ku izina rya Bafaro yarahiriye ku mugaragaro ko igiye kwisubiza agace ka Gatayi kagenzurwa n'izasarambwe kari mu gace ka Warikare. Kakaba rero kuri ubu kagenzurwa n'izasarambwe kuva mu kwezi gushize kwa 7. Amajwi y'intorezo n'indirimbo y'insinzi byagiye byumvikana mu nkambi bamo Buffalo ziri ahitwa mu bice bitandukanye. Abasirikare bavuye mu masomo yihariye ndetse n'abandi basanzwe aha barongowe na Lieutenant Colonel Mugoma Bisimwa babwiye itangazamakuru ati turashaka kongera gusubirana agace ka Gatoyi tukakagarura mu maboko y'igihugu tukakambura umwanzi. Agace ka Gatayi gafite agaciro gakomeye ku mpande zombi, na agace gaherereye mu nkengero z'ishyamba ryitwa Lubangu hafi y'umuhanda Ben Kibua, kandi gafite ikiraro cy'itumanaho hagati y'imirwano muri Masisi ndetse na Warikare. Kuba izasarambwe zaragafashe byahaye amahirwe akomeye uyu mutwe wo gutambutsa intwaro imiti y'abarwanyi biturutse mu bindi bice z'uburasirazuba. Ariko kuva Buffalo batayo yatangira gutegura iki gikorwa haravugwa panique, ubwoba mu zasarambwe w'abarwanyi b'uyu mutwe batangiye nabo gukaza imibirindiro byabo, abandi bakaba bari kuzana ibikoresho biremereye. Abarwanyi b'izasarambwe bagaragaye bavuye Gatoyi nijoro ku igenekerezo rya 4 Myandagaro, bikekwa ko bashakaga guhisha ibikoresho mu ishyamba rya Kanyabayonga. Ibigega byabo bikaba rero
kuri ubu bivuga ko byarungitswemo amasasu menshi aho biteguye kurwana. Kuko rero amakuru arabivuga, umwe mu baturage bahitwa Bukumbirwa witwa Muze Kazi Muganga yabwiye itangazamakuru ati twabonye abasirikare b'Izasarambe bagigatoye ibigamba, ariko kuva ejo nta n'umwe kuri ubu uri kugaragara. Biragaragara ko bateze ambushi mu buryo budasanzwe, biteguye kurwana. Undi muturage witwa Sohanje yemeza ko abana babo bari baragiye mu mashyamba kwisha kuko bafite ubwoba bw'uko imirwano ikomeye ishobora kongera kuba, bakaba rero bafite impungenge ko urugamba rushobora kuza guteza ibyago bikomeye. Kuko rero amakuru agera mu itangazamakuru abivuga, iyi batariyo y'abafurero barenga 600 bateguwe mu buryo bwihariye, barimo rero abakoze amasomo y'ubutasi, abakoze amasomo ajyanye no kurwana nijoro, aho rero bafite ibikoresho bitandukanye birimo drone tactique, mortier 60 mm ndetse na 90 mm. Biravuga ko rero kuri ubu bakomeje kugenda biyambaza imbunda za PKM, RPG ndetse na fan minime. Hari kandi ibikoresho bidasanzwe. Biravuga ko rero ibikomeje kugenda bigaragara bijyanye n'ibitero biri kwitegurwa kuba FARDC irimo kwisubiza ibice gahoro gahoro, bitanga icyizere ko mu bice bitandukanye byari birimo Warikare, Kibuya, Gatayi hashobora kuba hagaruka mu maboko ya leta mu gihe gito. Nkuko amakuru atugera bigaragaza, biragaragazwa ko kandi byamaze gutegurwa ndetse urugamba kuri ubu rukomeje kugenda rwitegurwa bitandukanye nuko mbere byagiye bimera. Dukomeje n'aya makuru turababwira ko kuri ubu ku ruhando mpuzamahanga bitoroshye, amakuru ahari ari uko Amerika yasabye abaturage bayo kwirinda ibihugu 21 harimo na leta iharanira rusange ya Congo. Leta zunze ubumwe za Amerika zasabye abaturage bayo kwirinda gukorera ingendo mu bihugu 21 byo hirya no hino ku isi mu rwego rwo kwirinda ko bashobora kugerwaho ibyago bikomeye. Amerika biciye mu ishami ryayo rishinzwe ibikorwa byayo bya diplomasi mu mahanga bagaragaje ko yashyize ibiriya bihugu ku rwego rwa 4 mu bijyanye n'ingendo. Urwego nirwo rwa nyuma muzo ngenderaho kugira ngo inama abaturage bayo bagomba kwitwararika mu gihe bakorera ingendo mu mahanga mu kwirinda ko bashobora guhura n'ibyago bikomeye. Ibihugu Amerika yasabye abaturage bayo kwirinda birimo Afghanistan, Belarus, Burkina Faso, Burma, Repubulika ya Centrafrica ndetse na Repubulika Iharanira Rusange ya Congo. Harimo kandi Haiti, Iran, Iraq, Liban, Libya, Mali, Korea ya Ruguru, Uburusiya, Somalia, Sudani y'Epfo, Sudani, Syria, Ukraine, Venezuela ndetse na Yemen. Amerika yamenyesheje abaturage bayo ko kubakumira mwabiriya bihugu bishingiye ku kuba ibintu bitifashe neza. Ikindi ikaba ari uko ifite ubushobozi buke bwo kubatabara mu gihe baba bahuriye n'ibibazo muri ibyo bihugu. Yunzemo ati aha ni ahantu habi, bityo kuhasura mwaba muri gushyira ubuzima bwanyu mu kaga gakomeye n'ibyago bikomeye. Amerika yasabye abaturage kwirinda gukorera ingendo mwabiriya bihugu mu gihe hafi ya byose bimaze igihe birimo intambara zikomeye kandi z'urudaca. Bikaba yari ibitangajwe mu gihe n'ubundi amakuru akomeye akomeje kugenda agaragaza ko hari ibice bimwe na bimwe bihungabanamo umutekano. Ibi rero akaba ari ibintu rero byatanzweho kugira ngo abaturage babashe kuba bakuhura n'ibibazo byirindwe kandi bibashe kuba bizakurikiranwa. Kugeza ubu biratangazwa ko urujya n'uruza rw'aba bangaba bo baturuka muri Amerika rugiye kuba rwagabanuka, ndetse n'abakora ubukerarugendo muri ibi bice bakaba bagiriwe inama yo kubihagarika bitewe n'uko babona ko umutekano wabo utizewe, ndetse ku isaha iyo ari yo yose hashobora kuza kuba ikibazo gikomeye mu gihe hatabaho kuba hakorwa ibidasanzwe mu maguru mashya. Uko rero bigaragara umutekano ukomeje kwangirika mu bice bitandukanye. Ni inkuru yababaje abatari bake, ni umunyamakuru wishwe mu buryo bwababaje abatari bake. Ni inkuru kandi kuri ubu iri kugarukaho cyane mu binyamakuru bitandukanye igaragaza ko kugeza ubu ngubu umutekano mu bice bigenzurwa n'Izasarambe utifashe neza. Nubwo rero bamwe mu bakurikiranira hafi biba bavuga ko
hari ibiri gukorwa ndetse hari n'amakuru ashobora kuba yaba meza, ariko ibintu ntibimeze neza. Reka turebere hamwe ibijyanye n'iyi nkuru iri kuvuga kuri Fiston Walonja Mazambi wishwe mu buryo bubabaje cyane. Kuri ubu rero hakaba hakomeje iperereza ndetse no kugira ngo hamenyekane amakuru menshi ku bizabaye ndetse n'ikigiye kuba. Akaba rero ari amakuru akomeje kugenda agaragara ndetse anavugwa mu buryo butandukanye nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Bikaba rero ari ibintu bibaye mu gihe amakuru ahari avuga ko uwahoze ari umunyamakuru radio na televiziyo Ngoma ya Kivu mu kinyamakuru La Soir Libre ndetse akaba n'umwe mu banyamuryango bakomeye b'ihuriro rigenzura ibitangazamakuru Observatoire des Médias mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo yitavye Imana mu gitondo cyo kuri uyu wa kane wa tariki ya 4 Nyandagaro 2025 i Bukavu. Nk'uko itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ishyirahamwe ry'abanyamakuru ishami rya Kivu y'Amajyepfo, uyu Walonjo yari yashimuswe, aratotezwa, atoborwa ndetse bikavuga ko yaje gushira mu mwuka. Itangazo rya gihanze riragira riti itangazamakuru ryaburiye umunyamuryango wayo Fiston Walonja Mazambi washimuswe muri quartier ya Mulumba akorerwa iyicarubozo agatorwa aboshywe. Birakekwa ko yishwe anizwe n'abantu bitwaje intwaro nk'uko biri mu itangazo ryashyizwe ahagaragara rishyizweho umukono na Darius Kitoka, perezida wa UNPC muri Kivu y'Epfo, na Ejide Kimutani, umunyamabanga ushinzwe itangazamakuru. Umurambo we wabonetse mu gitondo cya kare ku itariki ya 4 ahazwi nka Shemwangaza muri komine ya Ibanda mu gisagara cya Bukavu nk'uko UNPC yabitangaje. Umurambo we wari ufite umugozi câble ya batiri imuzengurutse ijosi. Abaturage batandukanye bo muri aka gace kahitwa Nyarukemba bemeje ko umurambo wagaragayeho ibimenyetso by'uko yanizwe ndetse wari wangijwe bikomeye. Fiston Walonja yajyanwe mu bitaro bikuru bya Bukavu, Hôpital Principal Général de Référence de Bukavu, ariko yitaba Imana akigerayo. Umurambo we ukaba waraje kujyanwa mu buruhukiro. Witabye Imana ari umunyamakuru radio na televiziyo Droit Humane ndetse impuguke mu ikoranabuhanga muri Observatoire des Médias du Sud Kivu, yanabaye umunyamabanga bwite w'umukuru wa UPCN Sake kuva muri 2014 kugera muri 2020. Mbere yaho yakoze nka kameramani n'umuhinduzi w'amashusho kuri RTNK aho yakoranaga na Darius Kitoka uyobora UPCN mbere yuko yinjira mu kinyamakuru La Soir Libre. Mu gitondo yitabye Imana Fiston yari afite ikarita y'itangazamakuru nk'uko rero bikomeza kugenda bivuga. Amakuru ari gutangazwa na journaliste en danger GD aravuga ko uyu Winjo yigeze kujya i Rumanga ubwo umutwe w'izasarambwe watangiraga ibikorwa byawo, aho yagombaga kuhakorera amahugurwa y'iyobokamana n'inyigisho za ideologia. Biravugwa ko rero kuri ubu iperereza rigikomeje kugira ngo hamenyekane byinshi ku rupfu rwa nyakwigendera. Nuko dusoje, niba ari ubwa mbere dukurikiye tusonda sabone wengera mu atazongera gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubategurira ngaho byibanda cyane ku mutekano, politiki, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Astra Vista.